Eldar. Talp atmaç. Özünüz albayız. Ne ayçı otasın? Al bir bu. Ayçı ol. Bayel. Ol. Kızılmaz koy. Öz basa alayız. Ne ayçı olmaz mı adamı? Hay bala. O emneli jatалы бөктің жұмшы отасың. Ағадай болып кішіл үлгі көрсетіп, иштеп ақша тапсаң болу? Билайнын сон викторина олат тұр ошақта ойын бол. Башақтың ақша толамға. Ай, қарачы, балдарың машина тейіп жүреді. Дей қачан машина аласың? Ошо Билайнын Kia Seltos үлгісінде дағы машина ойнатылып тұр ошақтан толамға. Ей, 30-қа шығып қалдың. Дей қачан үйленесің? Жинімді қыз-пысмен танышсаң болу, жата бербей. Ошо Билайн көрсөм өткөндө соң жакшыда кыздар иштейт экен ошактан бөлүп аламга. Ого, қой. Беріңізші атама чалып алайын. Атаң телефоны өчүк екен. Жаңа симка алып бербедім біле. Не симка? Билайн. Элдар Байел. Ырдап бергилечи уйку келди. Пилнеске кіріш көрінті ол. Не айтасың? Ассаламу алейкум достор, Катар мамлекетінде жүрөбүз. Дүйнө чемпионатында акыркы жаңылыктардан Сауд Арабиясы Аргентинаны уткандан кийин ар бир оюнчуга Сауд Арабиянын принци Rolls-Royce үлгүсүндө машинаны берген. Ошол жөнүндө принцтин жардамчысынан кыскача сурап көрөлү дедик. Ассаламу алейкум, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Алейкум ассалам. Бизде күнүсүп атса эмне пальто кийип алдыңыз? Сиз пияз жеген окшойсуз бир нерсе життенип атат. Ооба биз Rolls-Royce'ти шаурма тараткандай эле таратып салдык. Анткени бизде акча проблема эмес. Биз таң калганыбыз Билайн бул Кыргызстанга футболду көрсөтүү боюнча башка өнөктөштөрдүн бири экен. Сиз азыр гүзел деп калдыңыз. Каныңызда түрк элинин каны барбы? Бар. Жакшы. Сиз Аргентинаны эле утуп койсо ушундай белектерди кылдыңыз. Эгер болсо дүйнө чемпиону болсо кандай белектерди беребиз деген оюңуз бар? Негизи биз Rolls-Royce'ти чемпион болгондо берели дегенбиз, бирок сүйүнүп кетип берип алдык. Бирок эчтеке эмес, эгер чемпион болушса полный бак бензин куюп беребиз. Бизде нефть көп. Жакшы. Сиздин тилиңиз бир аз кыргызга да окшошуп кеткен. Кыргыздын да каны барбы? İşte var. Жакшы, чоң рахмат. Кийинки интервьюдан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Мен де үйге жылыш керек болады сен демайсың. İşler benimle şu. Ben bunu үйге тарабай керек. Үйге не кетесің? Біздің аяқталады? Ассаламу алейкум достор, биз өткөндө Сауд Арабиясынын принцинин жардамчысынан интервью алганбыз. Кыргыздын каны бар деп айткан. Ошол жөнүндө тагыраак маалымат өзүнөн алып көрөлү дедик. Ассаламу алейкум, сиз Кыргызстанда болуп көрдүңүз беле? Эң биринчиден бизге тоолор аябай жакты, аябай кооз экен. Андан тышкары мындай аңгыл-дөңгүл биздин сафари деп койгон жолдору бар экен. Ал сафари эмес, ал бизде асфальттар ошондой өңгүл-дөңгүл да Кыргызстанда. Дагы кызыктуу окуялар болдубу негизи? Ооба, аябай кызыктуу окуя болду. Менин 2 жаш үй бүлө свадьбасына чакырышкан. Анан кийин мен акыл текил үлгүсүндө $1 миллион жылкы подарок этсем, аны союп туруп мага кайра учасын подарок этип коюшту. Сизге учуу тапшырдыбы? Андан кийин эмне болду? Андан кийин мен 2 жашка Дубайдан квартира подарок еттим. Аны 300 конок көрүп, баары мени өкүл ата шайлап алышты. Анан мен Лидер Мобайлдан баарына iPhone тараттым, пирожки тараткандай эле. Ошо 300 киши баары сизди өкүл ата шайлап салдыбы, Лидер Мобайлга аябай ыраазы болуп калдым. Ошо баарына Лидер Мобайлдан подарок бердиңиз бе? Жакшы. Могу үстүңүздө голос таап салабы? Сиздин тилиңиз мындай кыргызчага деле окшошуп кетип, түшүнөт эле окшойбуз. Макул, бир аз аракет кылып көрөйүн. Айтып көрүңүз бул жака. Kubatlı dostlar. Мына, көрүп калдык. Видос келсе кыздар менен таанышкандан бери үйрөнсүң го досум.
Сестен, амай твистердан картофель фри анан бургер коюп коспо. Мен сага дети кыз номерин алып бер дедим го. Смело. Чоңуз. О, Мага дагы бургер анан баскет бер коңузчу. Я играл на гитаре, она пела про любовь. Салам алейкум. Кандай брат, жакшысың? Брат, денсаулыктар жакшы. Каяктан? брат, мына эме эки билет киного Киного? атканбыз. Буюрса дегенби? Буюрса. Могу ким даңдаңбы? Бул киного тартылып кетти. Ооба, сен муну тааныйсыңбы? Тааныйм, бул капкара эле ойноп жүрчү да көчөдө. Жунса деле капкара, постоянно капкара, топ-тоголок болчу деп кой, алды үстүрө чуркап жүрүп. Кийин эле 4 буштук болуп кетти го. Сен братан үстүнө сүрөсүңбү? Эмке мененби? Ооба, мен эмиле дейм да. Ким экен ал? Салам алейкум. Кандайсың аре? Не кылып турасың аре життер? Кандайсың? Хуй! Да, шүке. Чоңоюп калыпсың а? Кино тартып тур. Мен ойногом да. Жакшы кино. Ойногуңуз беле? Көрүп кой а? Ооба. Давай. Мимоза. Ошо роль жокпу жакта? Жок ал башка кинода. Мен айтып атабы деп коем. Аябай жакшы тартып турсуз. Дөзөлүп кеттин го брат, сен борбосуң. Тарынчак азыр ушундай болуп калган. Тарынпаш кетти. Алло. Да, саламатчылык. Ооба. Жок, мен алдымда бош эмесмин, кечирип коңуз. Мейлиңиз. Шумайке, кандайсыз? Жакшы, рахмат өзүң. Жакшы, өзү кайдан адашып келген? Ой, Расын, жумушта экенсиң да, сага келгем. 6-октябрь. Той болмок ошого сен бронировать этип коелду. 6-сынабы? Блин, Шумайке, менчи ушу сентябрь, август бардык күндөрдө той алып барып мен чарчап калдым. Именно 6-сын мен эс алайын деп аткам мен. Алып берип коем, 6-сы сага атайын керек. Жок, уже мен бир жерге жазылып алгам, мен барышым керек ал жака. Кочем алып берип койчум, кубасын эмне болуп атасың? Мен барса барып бербекмин Шумайке, мен өзүмө көңүл бурушум керек болот. Азыр мага акча эмес, эс алышым керек болот мен. Байкеден куба. Жок, Шумайке. Шумайке таранбаңыз. Кубатайке. Жок, Шумайке. Шумайке. Кандайсың? Кандайсың байкем? Жакшысың? Эмне кылып жүрсүң жакта? Гулять этип эле? Мен дагы гулять этип эле жүрөм. Бошсуңбу? Бошта азыр кайдан? Той жок, мертвый сезон дегенде январь. Жакшы. Эмесе, той боюнча айтып коюңуз. Как раз баштап калдым. Как раз 2-3 той бар деп аткан, тааныштар. Мен бармын да. Жакшы тамада керек экен ака. Мен эмне жаман тамадамын Шумайке, коңуз. Тоюңузду деле алып бардым го сиздикин. Күзүнө отказ берип тапкам, жакшысы керек экен. Жок, мен деле жакшысың. Канчасы экен эми болсо мен бүт скидкалар бар азыр. Жакшынакыга өтүп. Жок, мен айтып коем өзүм керек. Жок, эми Шумайке байке дейин коюңуз эми. Канча мен айтып коем. Шумайке тайке дейин. Айтып коем. Шумайке ата дейин.
Шашлычок. Байқасаң. Бұл деген менің ең жақын досым да, аз келтірдім. Мына, ассалаумағалейкум. Қандайсың досым? Жақсың ба? Таныс бол, бұл Ашкан болады досым. Аяшка. Ой, шумка. Үйленіп отырсыз досым. Үйленіп отырсыз. Үйленіп отырсың? Құттықтаймын доске. Мақтылау ғой. Шын жүректен кішкене кезден бері чоқ өскенбіз. Үйленіп отырсың, қайтып барамыз өзі. Қаншасы? Досым, 7-сі қыз ұзату, 8 март свадьба досым, е? Келіп бересің, е? 7-8 март па? О. Мен кешіп қолы мен бара қойып тек Бекбөрбиев байкөз Алатау ресторанында деген чай концерт беріп отыр. Үйбілесін барысымен ошоны қаншадан бері күтіп барып. Қандай концерт досым мен? Мен күн сайын үйленіп отырмын әлі, мен досым, жақын досым деп мақтанып отырса, айтасың деп келіп бер досым мен. Кешіп қолай мен кейінделе барамын да кейін отқа шықырамын, кейінделе балалы боласың, балалы болғанда барамын. Кейін барып бере думайды, башқа үйленесің. Келіп бер аны концерт-концерттер досым. Очу мен 7-8 бара албаймын. мен мақтанып жалғырмын. Бекбөрбиевтің концертіне барып келгенше бер. Сен қызықсың ғой, мен ресторанды бронировать етіп қойғам, машина бронировать етіп бары даяр тұрғанда сен мен үшін дейсің ба? Бекбөрбиевтің концертіне алып келсек, мен ештеңесінің керегі де жоқ болады, маған қысқа жөнелтейін. Да? Точно? Қалың палың жоғал етесің де. Анда чоғыл алып келелі, ана? Чоғыл алып келелі? Штейс, Любовь. Салам алейкум, Бека. Не жұмыс? Есть желание поработать? Я. Желание есть, говорю, работать? Шақыршы братан. Аз 1 минутта. Сначала. Орысша сөйлеп. Здравствуйте, Байка, да, работаем. Что умеешь делать? Все умеем делать, вот дома уборка делаем, вот палас бьем, вот поднимаем, вот пыль уходит, догоняем пыль, вот люстра чищем. Наборчик, вот паук, таракан, вот веревки оставляет белый маленький, вот чистим все. Еще? Все делаем, вот подряд делаем, вот теста, вот. Ну-ка, четвером встаньте туда. Кто хочет поработать? Я. Еще кто хочет поработать? Еще кто хочет поработать? Все, ладно, давай, садись. Ben orta çilekim var, Igor orta үйленіп туған. Мен ол касканы ки, анан тегі прорабқа барып алсаға жұмыс береді. Hello, it's me. I was wondering if Қандайсың? Не қылып жүрсің? Айтып қойсың бізде эле жұмысқа бақтың түбіне жалғыз ұстап қойып. Сен халтурщиксің да, бұяқта халтурщиктер вообще албайды. Қандай халтурщик емеспін мен? Мен халтурщиксің сені. Біз только на качество іштейбіз бұл жерде. Не бе? Біз ангар салабыз да, мындай качественно ангарлар салабыз. Ичине деген гараж қылсаң болады, спортзал қылсаң болады, бассейн, склад толтыра нәрселерді қылсаң болады да. Только на качество іштейбіз біз. Очой. Азар жоқ. Не жұмыс қылыш керек қазір? Кстати, мен сен шефің білесің, мен прорабпын бұл жерде. Қандай шеф? Мен бір эле шефім бар. Ақша керек пе, қылчы? Не қылшы? Деді сметер бияққа таш. Официант! Ал Байка шыққаныз ба? Кирчи. Қонақтарым келбей қалды, мен отырып чай ішші. Мен жалғызсыратпа, кел. Байка бізге ол қойды да. Кел. Мен жаным отырчы. Мен жооп берем ал жаққа. Аз мен отырып, мен досым болып чай ішесің, мақұл ба? Досыңыз да жоқ? Дос келіп пе? Доске родной дейле чай ішеміз. Мақұл Байка. Все, давай, қой бер. Ке досым ал. Деп пе? Шу сияқты. Ке досым ал. Досым не ішесің, айтшы. Неден құйып берейін досым? Коладан. Досым, конечно, сау құйып алғанда. Шындай ме? Шуса. Досым, конечно. Родной сияқты өле сөйлей. Вообще. Сау құйып алғанда кімге құям я досым, Да. Айтасың да, мне настроение жоқ болады анша. Қонақтар шыққызам, қонақтар келіспей қойды. Айдың жас кет. Шындай ме? Шу сияқты. Досым, да, заказ беріп қойлы, қандай дейсің? Хорошо. Давай, маяқты жайнатшы, досым келіп қалып тұр. Ішіне ас болуда, давай. Тамақтарын алып келші. Ке доске алшы, өз үйіңдегідей көрші, родной, алшы. Алшы досым, сен дегенде тімені жаныңыз төресі да досым. Ал, ке ондан алшы. Родной, алып шу. Шоттордың барын төлеп сал, мен бар іштей өрейін, а? Сен мен кім білесің ба вообще? Қонықсың да бияқта. Мен қонақ емес, мен Байғазан жаңа администратор болым. Бияқта ғой? О. Жаң келеді тоқсан спілейміз. О. Мен қойчам дос кенем, сен дос кеді өй. Дос кемес. Мен сен шефің болам. Мен кім болам бияқта білесің? Кемсің сен?
эч ким Stand by me 날 바라봐줘 아직 사랑을 모르지만 А менин атым Ким Шумо. Шумо? Жок, Шумо. Шумо. Келинчегимдин аты Ким Киндик. Киндик? Жок, Кимдик. Киндик. Ооба. Биз деген Кореядан келгенбиз. Биз Кореядан келип аябай ушул Кыргызстанга көнө албай, биз кичинекей кезден бери ошол жактабыз. Жада калса корейский рамен жейбиз, корейский кинолорду көрөбүз, экөөбүздөн корейский кремдерди сыйпанабыз. Наскивтен бери корейский дегендей анан машина айдайлы дегенбиз. Машина айдайлы десек, биякта машиналар жакпай атат. Грузияныкы жакпай болуп. Бизге корейский машиналар керек болуп атат. Анан сиздерди сунуштады. Туура кайрып турсаңар, биздин компания Speed Auto Trade компаниясы. Анан биз көптөн бери ошо Кореядан машина ташып иштейбиз. Азыр бизге заказ берсеңиздер 90 күнгө чейин каалаган машинаңарды Кореядан алып келип беребиз. 90 күндүн ичиндеби? Ve? Наверное, ноль машина. Kia. Я да. Мен деле билбейм жакшы негизи корейсче жана. Это эле сүйүшүп үйлөнүп атасам үйрөнүп алат. Мен эле ал эмес да. 90 күндүн ичинде келип калат, рахмат. Анда мен документтер даярдап, оформление кылып коюрайын, сүйлөштүк менен. Сон турбойбу? Блин, точно Кореядагыдай турбойбу? Чоң рахмат дейби. Жаман бат алып келет экенсиңер. Айтпадык белек, бат эле алып келип беребиздер. Эми сонун экен де мен. Ооба мен точно ушуну айдайм да. Мындай Кыргыздын ырымын кармап эми кан чыгарып бирдеме кылып калды. Каякта ит сатат. Ит фейтте конгон калдым тиги кой. Койбу? Мал базарда сатат да. Көрсөтүп коюшта. Ассаламу алейкум. Не қалың кейін аласыз? Гаймарит деген бала турбайбы? Кышында топко ки деп салбай кийбей жүрөм. Азыр жай кыш ой, көлгө барган сезон сайын кийип атам. Ошо тиги гаймаритти барбаган жерим калбай калды, аяктыра албайм. Акыркы силерге келдим. Ошо жакшы кылып аяктырып берип койсоңор. Хорошо, сіз по адресу келіп тұрсыз, анда бұйырса гаймаритте гарантиясымен аяқтырып бересіз, бізде результаттар аябай жакшы. Анда мен сіз жүріңіз процедураға төле. Сразу? Сразу жүріңіз. Чотан байке, қандай болып қалыз, жақшы бары? Братчика, сонун болуп калдым мен. Рахмат. Топун чечелегиме калп айтпайм. 5 жыл болгон. Сонун болуп калды. Рахмат, Топун чечип күн көрүп кичине мурдумда жак.